урат. Өткөн тур сен ойногондо жакшы өтсүн эмне? Биз экинчиден атылган кармалды. 1 минут ичинде 2 гол киргизбейбиз. Мен оюн жакшы болду дейсиң. Атылган базарлыкты чаңга деп алды. Оу. Кандай эле видео бар экен? Куба. Саң 650 де ошондо, Иә. Сыргака, полный эле сыргака. Сен качан көрдүң? Я. Кеткен көрмөдүм. Маян үйөт му ошо кыздын жанында могу. Сыры, суштай алдырчы деп балдар дичебизде балдарга кичинекей суу. Балдарга кичинекей балдарга. Жок.
Esen бе? Есенді жас қойсаң? 4-1 болдық ше. 4-1. 5-2 бе? Eğiliş senin balan mı? Yok, Batır Bey. Bunun üstünde alıp çıkalım oyna koy. Batır Bey dost da yaşadı değil. Oy oy oy. Лежит, товарищ судья. Миртемир. Жумағазы. Ес не var? Заморозка var таяқта. Митя. Амайлы ойнағын, амайлы. Ya. Esen sok. Esen sen soktun mu? Esen soktu. Esen soktu Mars pas.
Счет қандай әде? 5-4, а? Жетелік пока. Миртемир пас, Бақыт гол. Ооба.
Hadi bak koç. Желтый kimge? 공장 기도는 Hadi. Ертең 5'ke 5 geçe. Sen burada zayıf kadar жүрген kurманбек, Сунабек falan alып келіп тігіш керек болады да.
Biz ертең 5-ке 5 ойнасақ 6-6-ға біледі дейіз. Бүгін ойнасақ 6-6-ға серьезно точно күш қалмай қалады да. Я. Ошон азыр сүйлөшүп эле ошолор тартыш керек болот барын. Товарищ судья, рукой покажите, что вот красный, желтый. Саня. Сань, все судьи вот так же показывают. Показал все. А что красный, непонятно? Ну, тебя слышат? Слышат. Не слышат, вот именно тут спорят из-за тебя, понимаешь? Покажи рукой, всем понятно будет. Я убираю, как мне показывать или говорить? Хорошо? Хорошо, хорошо, да. Ну, это организационные моменты. Играем.
Ей, Насыр, жақсылап жаз қой, кім ұтты, қанша мен ұтты? Шотты жаз қой өзің. Hadi sen de шот жаз қой астына. Ошо биринчи сайын жазган эме тактап эмет койчу, пожалуйста, Насыр. Кузман, топ-топ ойнап жатқан. Топ-топ бүт катайды да болса, айтар где? Бул кой, Кузман, ошол ойнап жатса, туруп туруп тилерин ойнап чыгып кетиптер да. Так, спокойно играли, выигрывали. Надо было доигрывать просто. Вот, в том же ключе. Начали кидать. Ты сколько раз кинул туда? Кто вышел один? Хоть один раз вышел, кидаешь туда, оттуда, кидаешь, да? Ну, надо кричать, gelmeysin, açılmayısın. Sizgen, блядь, çok büyüsün. Bir hoşun soğuş gerek değilsen, bir kişi çoşun. Bir kış gerek bir, emotlar, demek ki bir adam gerek. Өчүрүлүк сурабайсызбы, эрким аке? Өчүрүлүк турбайсызбы?